ورلری کا دربانا مکی مدنی هاشمی دلبر دیرا سرا درخیجو قدر دانا جبریلی معوب النبی سرور دیرا سرا ورلری کا دربانا مکی مدنی هاشمی دلبر دیرا سرا درخیجو قدر دانا جبریلی معوب النبی سرور دیرا سرا حکم د مولا ومبدحا مقام تتللے واپس بلاد مساجد اقصای ماراغلے دے امر لسبحانا دے امر لسبحانا یوازن یمز خیر البشر دیرا سرا ورلری کا دربانا مکی مدنی هاشمی دلبر دیرا سرا درخیجو قدر دانا جبریلی معوب النبی سرور دیرا سرا داخل چی هاشمی نبی پا مسجد اقصا شو پر فضل دباری وشو امام الانبیاء شو پر فضل دباری وشو امام الانبیاء شو زی پاس لار اسمانا زی پاس لار اسمانا فرمان دی خطو برا دا اکبر دیرا سرا ورلری کا دربانا مکی مدنی هاشمی دلبر دیرا سرا درخیجو قدر دانا جبریلی معوب النبی سرور دیرا سرا آدم یونس یوسفا هارون موسیٰ بوینی کعبہ بیت المعمور کی ابراہیم آبا بوینی آدم یونس یوسفا هارون موسیٰ بوینی کعبہ بیت المعمور کی ابراہیم آبا بوینی قصہ اور عالمانا قصہ اور عالمانا زمپور تد کونینو معتبر دیرا سرا ورلری کا دربانا مکی مدنی هاشمی دلبر دیرا سرا درخیجو قدر دانا جبریلی معوب النبی سرور دیرا سرا ترپاتی بشمزا پا منتہا دا ملکوتا تجویز بی نور پاس کبھی مولا دا جبروتا ترپاتی بشمزا پا منتہا دا ملکوتا تجویز بی نور پاس کبھی مولا دا جبروتا وجدا بش جانانا وجدا بش جانانا تر دغد تهذیب د فلک مرد را سرا ورلری کا دربانا مکی مدنی هاشمی دلبر دیرا سرا درخیجو قدر دانا جبریلی معوب النبی سرور دیرا سرا رئیس میں تخلصان عبداللہ لقب لبیدا کڑ جوڑ میں دا حضرت نعت پخوزلی جدیدا رئیس میں تخلصان عبداللہ لقب لبیدا کڑ جوڑ میں دا
حضرت نعت بخوزنی جدید زیورنی لدهانا عاشق ور باندې سوزما مجمر درا سرا ور لری کړه دربانا مکی مدنی هاشمی دلبر درا سرا درخی جو قدردانا جبریل معو بل نبی سرور درا سرا